clear tu te chubai levek ule voin hi august ni khat sang ni som ni pali ania ei thla athar chia chutiang chia chuanin Mizoram State Commission for Protection of Child Rights chuanin chairperson thar ania chumi chungchang chu kan soilok don ani athar kan ti khanin ni som ni le pangami dei to chu ni nangin tugin jing lama social media te alolan tak sia chuanin han thlir le na te po ani theiome a screen kan muang hianin Mizoram State Commission for Protection of Child Rights ania hian site ania ta hianin notification a oma result of chairperson and members MSCPCR sani somni pali a oma hei kan endon ani oh ti hianin notification kha alo lang ta a date hi nechina ka soyang khanin July ni somni panga sang ni somni pali ania he notification hi tukin jing emo nimin lama thil thleng khani lem lova social media te ron soile ta ka chonin kanan en le mai ni kan sharing a notification hi on the recommendation of the selection committee and in the interest of public service the governor of Mizoram is pleased to appoint Pujimil Tanmoya son of Laltona late as chairperson Mizoram State Commission for Protection of Child Rights in the pay scale of 50,000 fixed per month for a period of 3 years or till he attained the age of 65 years, whichever is earlier with effort from the date of joining as the Lalazar Moi, Commissioner and Secretary of the Government of Mizoram, Social Welfare, Tribal Affairs, and Women and Child Development Department. Tia Mizoram State Commission for Protection of Child Care hianin chairman atan Jimmy Laltan Moya arwat thar ei a hlo tur po hi thlakata cheng singa ani arola member arwat thar pathum anom ve boka ani hianin thlatin cheng sing li an hlo ve bok ton ani Child Protection kan ti noya chairman te pos hi tram khati kum thum chung zelania tram ni chung an chel theya amaro chu an drama top khanin interview te an ma chon vele te angai dona social work emo psychology kan ti emo low background kan ti tele no pangkai noya hetianga experience nei thate tan khanin adil thei thin ani protection for child rights kan ti hrim hi kan ram tan hianin atangkaya atha ani hei ram nu fual kan tianga ram nu fual tan bik pe hi chuanin hetiang protection hi kan mamo ti te pon soila adikome achan chu ram changkang jok kan soi thina developed countries a chuanin an security te atha a artificial intelligence an tia an nei thato ni keini ram nu fual tan hian hetiang no pangte tan abik takin mei che te tan po ni telta sela protection tha kan ne hi kan mamo em ania ram ma son na tura na tul ngoi ania alo thlona tul lova poisa manna nena soipol turni in kei ka shalo ni mi then khatin an soi sela UTBC ya finance background po nei lem lo chief minister ina advisor tana an rot kha an soi sel du viawa amai ro chu tun tuma pujimi hi chu tu man an soi sel karing lova tin ani aya mizo jinga hetiang lam chang om le in me hi soitur hi an tam lo khopin karing ani ZPM timela sarkar po hi avan nei ka tia sarkar tan po pujimi atiang hi an poimo a ani aya background nei tha hetiang lam thil a experience nei tha hi anom lem chongin karing lo ka di kha ama ZPM lo ni sa le kherbok nen arem chang ani pujimi hi sani samni pathum MLA election non khanin engani BLT po kha vilna sa a amaro chu akal lam panga enge mohar channa nei wang khanin an thak le ta kha ania tuna hetiang din hun poimo tak adin hun hi asang kherlo mai thei amaro chu ramtan apoimo ani hey experience hi han soi velok kadua pu Jimmy Laltan moi hi Mizoram tan a tholok a ming thatna kan ti te ming thanna kan ti te le larna kan ti te hi a ve lem lowa Mizoram ma HIV AIDS laom zia te le mishing manga sum don na kan ti human trafficking that lo zia te aron soi chuaka khatianga awareness te ron peya ni mala tu ber abul tum tu te po tila kan soi so lawang chu tiang chu ania
vairam le rampona kan mi zo thalai na thokten har sana an to a asut kian na konga tangkai em a amang chang a hria a fing boka mi tam tak an har sana lakata te a chan chuak to nge nge ani mi tam tak e zon na kong adap sak to boka chutiang chonin trial rights kan ti tele mei che lama protection kan ti ahum him na lama phe chonin mi mai lo takani a expert kan ti te ani ya chan kan tianga chan han ti hianin mi than khatin kan thalo mai theya community health action network ania chu salvation army india eastern territory noya sonin project nein an kal thina an rong bol na te ro pui ema chuta chonin pujemi la tlan moi hi achang tu pa berani akula tain in mang thei che to lo ma se a experience ate hi voin thleng hian in chan po hian an lama mo a ti te pon an soila adi khome an la choran la tang kai pui em ani chan hrim hrim hi kum sang ka chakwa som ko pakhat khanin an lo din dei to a chuti lai chonin m6 te hi kan la hrelo mai thei ni chutiang kan hriat ma dei to a kholai nun rong bol na te tleirol an thil tum po hi tleirol thalai kan ti te nun kong dik zok an zo theina tura ta na kai hruai te ania an rong bol na aro pui ka ti kha chuta chonin child protection lamte sexual abuse kan ti te le human trafficking chungchang ate po an mala na aro pui ka ti kha heta ka soyang khanin sarkar tan tak po hianin pujimi ate ang zpm alo ni sa kher kher bok nen arem chang ka ti kha ania rammi pui te na har sana an neya an contact berania pujimi lal tan moi hi chu wang chonin a hria ten an soidan chonin ama nun na atana hlom khop hianin mi hi apui na sa ni a chan chu mi kan ti lom chonin ti lom lo kan nei tel ti hi khovela chonin kan hriat vek karinga chutiang chonin tane manga ya rammi pui te na kan ti buai na sat ani pujimi hi notification pakati en le lokila hei chu member an appoint na ania on the recommendations of the selection committee and in the interest of public service, the Governor of Mizoram is pleased to appoint the following person for member Mizoram State Commission for Protection of Child Rights in the pay scale of 40,000 fixed per month for a period of 3 years of or till they attain the age of 60 years, whichever is earlier, with a fourth from the date of joining. Dia tu tenge kan enanga hemi commissions for protection of child rights a member te pujimi arwala an appoint tharate ania an ming hi dar thakunga apa ming nun thanga ania arlal tanpuya ar sangji ka fapa van ming liani ar van moya fanute ania theito pan chhuat tura te po bei seila achan chu sarkarin kumin hi year of consolidation atia inrem chemna kuma apuanga heti laya sarkar na hanla ka te hi opposition ten an soidu don ani voinia po social media atanga kan lo mu awanga hetianga ron enle le hi kani renga chu wang chonin tu te motena sarkarin ain ren sia hetianga tul lawa na ala anti hi adik lo zia ti chiang tuatan man ruate an mani nge hi ron tang sela heng commission for protection of child kan ti te hi apoi mo zia kan nei nge anga zia kan ramina amamo zia ati chiang tu te atan ron tang sela naro pui tak ram ta na chen fak om tak nia mal som na ani theina turin member tharte le chairman te du sakna kalana ni